arigitani ba kaunti ya Tharaka Nithi kuandamana. Governor Hassan Jogo koru atigane na mibango ya antu bangi. Arimi ba majani Nterese Embu kuthithia maandamano. Na gere kichunche kia muthia kia maru ya matabithi toka kumenyethia thina chio. Ni tariki 14 mweri jwa 3 tubureterete ndeto cia weru thaa 3. Akinyana withiro itone mwako ya mokurukira mitambo internet ukurukira www.werutv.co.ke kana inyana withiro watane na batu ukurukira Facebook Weru TV, Twitter ni @werutv na kinyana withire witwandikira ntumirie kukurukira namba yetu ireti ni maraikinyare kunione inya kibugo 321 na tukethoma moni yako unbeto Phineas Imana. Nani mbeta wa Maureen Kinyakirimi na monerere wetu wa mathithio ni Kezia Kagendo. Tukemberia ndeto cietu ni ati arigitani bara ijikene muno ta nurses ndeni account ya Tharaka Nithi muthenya wa narua ibathithirie maandamano mwanko wichine cha county Kathwana bakenda kwarania na governor wa county igurure michara yo. Batongeretwe ni atongeria bakiama kiao baugite bakagwatanira na mugomo mwankarira mabatara uja kaingirwa. Samuel Gaishima na gutumenyithia nteto eje nkuruki. Riri mutongoroka munene wa NAS kuma Ntere chionde cha kaunti ya Tharaka Nithi ura wambirie kuma thoko ya Kathwana mwankovichi ya governor kwira matheta mago maraba kugate ibachugitie njira chionde cha kwaraniria na utongoria bwa kaunti gutakumbikana. NAS babaraba kwinaga nyimbo cia gukinyithia matheta mago wamwe na cia kumeneria utongoria bwa kaunti batiromba gukinyithia matheta mago kiri gavana Wengwa kana kiri minister wa ugima bwa mwiri tabora bakwirigirite nonto baithire ubichino ire mbinge. Kutoka tuwe devolved kwa county tumekuwa na shida ya mishahara kuchelewa, tumekuwa na shida ya bank loans zinakatwa kwa mishahara yetu lakini hazipelekwi bank na zikipelekwa zinapelekwa kama zimechelewa. Tumekuwa na shida ya kutolipiwa NHIF. Tumechoka sababu kila mwaka tunaenda kurudisha returns za KRA tunaambua hazijalipwa. Kama sasa sote hakuna mtu alilipiwa pay as you earn mwezi wa Julai. Wengine wako na miezi miwili na wengine mitatu, tunaambiwa lazima tulipe cash. Tigo dena chiatu kandreza wanadaino wanarono atoro hata. Lakini itemba andreze wanadaino no atuchoke lakini itemba andreze dena inuto gachionde wanawewe mieri 5 kanera gatyo katoga karako. Mwena ogu ibanenkanire matheta mamakirikarani wa governor na nyuma bathio bichini ya kigena arabaithire atongoria bamo ba county barabaranirie nabo. Umeleta message na itafika. Before mufike nyumbani na message itakuwa imefika. NAS babaende ibajete tiate batichoka ngugeni mwanka baingiriwe matheta mago maramatemete baigwa bari mugomoni kuma tariki 6 mweri wa Jiri mwanka uju.
kinya nyuma ya rugendo ruru runthe rwa kubithia maguta mankari na kinya kubia irio gabathiete na maguru na baba batirona muntu wa kwaraniria nwe ende kuri na werigiro nuntu bagukinyithia ntumwa ndeni ya obichi bwa gavana na kuri na werigiro ate bakathikirwa kenda mugomo jo ora uthiretie ntugo kathomba gomba kuthira. Samuel Gaishima, Wero TV, Tharaka Nithi. Na nteto ya Samuel Gaishima ne gutwa kiuria ya ntuko ya narwa kira tukuria ni ukuthugania rwangi rwa ugima bwa mwiri ni bwa batire gwikwa kire county ni ukuthugania rwangi rwa ugima bwa mwiri ni bwa batire gwikwa kire county no ithire tutumira maoni yako kurukira namba yetu irete na mari kinyare kunione inyaki bugo ithatu yere imwe kana Facebook Wero TV, Twitter ni @Wero TV na kinya no ithire twirari tore yaku na nterera withire tumite na twetete na mbere mbondi ya gutegera mainya niyo Energy Regulatory Commission ERC nitumiretie maguri ja meru ja maguta kwambiria utuku bwa narwa na kumania na gwitia kwa maguta ja kugura nthiguru cia ome maguri ja maguta ne jaitete na gichunche kejere gatanta ithatu muchini wa Nairobi super kendo chiringi 100 na ingontoro bitano diesel kendo chiringi 90 na bina nayo maguta ya taa ya kendo chiringi 60 na ingontoro 96 na mushene jwa mutindwa maguta ja super za kendwa na siringi gana rea ithatu gatanta mugwanja inya diesel ikendwa siringi 90 na ithatu gatanta moijere na jo maguta ja taa za kendwa na siringi 70 gatanta ithandatu ithano na kuchuka petroli ni chiringi gana rea ijere na ingontore 79 nayo diesel ni chiringi 90 na ijere na ingontore 17 nayo maguta ya taa yendwe chiringi 69 na ingontore 70 nayo nkobo super ikendwa igana rea ithatu gatanta inya ithandatu diesel ikendwa 90 na ijere gatanta inyanya nayo maguta jata jakendwa siringi 70 gatanta ithatu mugwanja Isiolo super ikendwa igana rea inya gatanta ijere kenda diesel ikendwa chiringi 90 na ingontore 60 na mugwanja nayo maguta ya taa yakendwa chiringi 70 na imwe na ingontore 20 na nteresia maua super ikendwa igana rea kenda igana rea inya gatanta ijere kenda diesel ikendwa siringi 90 na ingotore 60 na mugwanja nayo maguta jata jakendwa siringi 70 na imwe na ingotore 20 Thirikari ni irikite kugwatanira na abisaba kiama kia mandagitari nthigurune ngwataniro ire kuonekana ndi igatigira mandagitari bagucoka ngugine kwa ntuku 100 utithiritwo kuri na utungata ndene ya sibitari mwanya cia thirikari kene ntumiri ya watongeri wa mandagitari batikenyenerite barega kuri wa mbecha chio ya bora tukona The strike is hereby called off. Kwambiri ugoro bwa ntuku enarua mugomo jo mandaktari jo kuthira nyuma ntuku igana rimwe ria kurikana kuthire mugomo jo mandaktari kiama kia mangavani kithiro gikira saini mende kithire jara bararombete koti ntuku imwe bethiro beja tegera ukurukira kurikana go kuingina na bakiama kia mandaktari baraba konana kuria kunganiro ne ende kithire riri mwisho ibethiro bagikira saini na bago mugomo jo kuthira To be filed in court, and that is a form of protection. The recognition agreements as well, and therefore as this strike comes to an end, I think there's a lot of assurance for us, and this is particularly for the public, that everything that we did negotiate and that is included in the documents shall actually be filed in court. And I think this is also public knowledge, because I'm sure majority of you who have worked with us in this journey are aware that the judges had given direction that the outcome be filed in the registry. Muneno kiama kia mangavano na Peter Munya agekujira gwikirwa saini kuri mbororo ntuku igana rimwe nugitabe na witike jara tigera kia jethirwa gutacokero ntujabuka iri. We are grateful that this painful phase in our history and in the health sector has come to an end. And the document we have signed is return to work agreement that will allow space to negotiate other outstanding issues.
that will require negotiations between the union and the two levels of government. We hope that those other issues will be approached in good faith, because what has been lacking in the whole exercise was good faith. Minister Ogima Bomoro na Daktari Kiriopa Mairo nyuma ya kushukumana madaktari nande na ikitemeruke na ethero na zaza kuga. Thank the union and its leadership, and also those within the national and county government who spend tireless efforts to ensure that we come together and we get a solution to this problem. Indeed, I'm sure Kenyans are happy, but we shall ask them to forgive the shortcomings of any party which might have contributed to the impasse which has persisted for so long. And that is what we ask for them, and on our part we shall continue to engage with the union to ensure the agreements we sign come to life and they are fulfilled. Nikiripotera Oro TV kwa Mheshimiwa Nairobi, Beta Boniface Mongera. Nore mandagitari Petrete Baichoka nwe governor wa county ya Mombasa Hassan Joho nore twategere ngwechi yawe ira batere kuritira mwingi jwa county na gutikana na mibango ya ntubangi. Ubu ni kuringana na mutongeria wa Ekuru county ya Meru Florence Kajuju akiuga mutongeria wa Nthi Uhuru Kenyatta gutego ntu atiomba kuriunga ni untu niwe mutongeria wa Nthi. Akimeneria karekara muthiane wa kiumia ntere cha Mombasa rira Joho aringirwe gweta muchemanio ni Uhuru edu ngitonga na twanthe toi. Akiaria na andiki bande to mukawe na jomwe mutindo na rago tirimene na tongere ba Jubilee ba Northimenti murungamiri wa Ekuru county ya Meru Florence Kajuju na menereti ya gavana Mombasa Hassan Joho nikire kuga ni kwenda kuaraga ni musemano jo Rais Uhuru Kenyatta Mombasa igoro Joho roragerete gwita musemano jo Rais Uhuru indaregero gukuruka nethirito akithuru ni tagarero ria borisi kumurigeria indi Kajuju arugate kiama kirega na thirikari kianaza kira Joho ni umwe wa kiama ikethirito ikigeria kurigira thirikari ya Jubilee kwethura igitira ntungugi ariuga Rais Uhuru na wathaba gwita na ara kunthe akwenda Kenyatta ritengama na wantere ni untu niwe mutongeria wa nthiguru bombe kwethia bogia shimu president wetu na deputy president no ntibo bathuriro bari atongoria na bari uthio bwa Kenya yau yange bwena yo yonthe utio yabo kinya na itwetete ke ithurano watu ekababu kire opposition botiomba inyokara nthe bwichita nasa bo watanira no akethirwa are presidential candidate kire kiama keru kenu bo weta kia nasa no to abo angoge iro bomba kumenyera Kenya milioni 45 toebwera uti ngoge yenu ira bothari merimo rungu ikwethia bore kire opposition. Kajuju na tetera mbere kugate na gweteke mutujo wa Jubilee jukethera jwena uma na hata akethera agisinda kinya kire ithurano bya mweri jwenana ariwa gitumi gya gutirimana na tongere ba Northimenti ni gutigira tena thingati ba kungana ntere yu onto bura kuga na rekete ni kujuria marabonde bakwenda kweyera chimbeji ikwenda gombeketha gikiama kia Jubilee bathwanie burabetre gikiama kia PNU bagesambaratisha baya gikiama kia Jubilee bagesambaratisha ndebera Kajuju is going nowhere. Kajuju akethirwa are ready for mchunjo yayokeya Kajuju kuringana na antuba Northimenti boba mbera nwe bagatigira aye gochinda kere mchunjo batwito komenya mekakati era twatekaneria tuwetekaneria woba karungamira kura chiakwa itikaye kuijwa imang'angi na kunterese na kuru atongere ba Jubilee ntere batongere tone mujumbe wa Bahati Kimani Ngonjiri iborete gavana Joho ethirwa kiromba urekeri kire mutongere wa nthiguru ni untu ba mantu jau baruga Joho ni nthoni amwagirite rais na batere ni kumwira murekere baruga Joho na batere ni gutiga gutonyera mirandi ya thirikari ne na arite ngugire iri yawe Nkiripotera Oro TV mbetagwo Edwin Gitonga. Arimi ba majani interesi ya kaunti ya Embu ba factory ya Mung'ania kuena kianjo koma na ndeba thithite maandamano nikiria bakuga bateri wimbecha. Arimi ba bari wa kinyambecha chio cha mweri ya mwana bonus kutigie ntubonete na ibakuria rungamiri ba factory utegera nontu bari bakuria thina na batina kaumo kangi kambecha Rita Mwaniki na utotalilia manto ya. Arimi a manjani a Mung'ania Tea Factory ni marurunganite tauni ya Kianjokoma makinigena kiria marauga ni factory no kurega kumarivambia ciao.
marauga ati mbona ciao itire cia kinya wanambia ciao cia mweri wanathengia arimi akuma factory ciingi gukorwa ni maragwata mbia ciao na kuma mweri wa 10 tutiona mbia cietu cia bonus na kuma mbia cietu cia bonus turacokire tukivingira mpaka mbia cia mweri twina mathina mengi muno na guku miciri yetu twina ciana irathoma twina ciana cietu ni mengate cie miciri arafu twina maroni bangi twina marwa ma bangi mare marauga ni maguka gutava migunda yetu tuga twina kiriro kenene muno tukirigwa bangi ni uka gutava ndui na tutina kindu kira kitungitagwa kwanja nyine ni single mother na nina mwana we cukuru na nurenda mbia cia cukuru na mwana ucio ni mwengate arimi aya marauga ati no nginya factory no imalive mbia ciao gwa kavinda karia mamavete tuso turauria mungania factory management icokie mbia cia arimi nevenya watoria kungivotekeka na twamava kuma umuthi nginya aramisi makorwo matacoketie mbia cia arimi no nginya tumocere atua ingi na kari muno na ni turetete nginya ma directors muthenya wegoro na gutiki oraukire board members yonde gutiki araukire o mwaronekire mutheri no ndakuviriria bari ano marari no uraregire guka gutire mutongoria wa gisiasa wanakana wa factory no ukite kuigwa kiriro kia arimi aya ngiripotera Wero TV kuma county ya Embu mwenwa Kianjokoma mbetagwa Rita Mwaniki no minister mantu amiunda ndeguro no professor Jacob Kemenyi na ugete ibambirite kamite iria gategera mantu ya kombori bwa miunda burabambiria mwakene wa 2010 Kemenyi akiaria na mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mwongera na njira ya mwanya ofisine ya Wea Ardhi House Nairobi noretie ene miunda batekethirwe na ugwa kwethura bonire miunda yao na njira cia uma thirikari ya Kenya gukurukira ministry miunda ja nthigurune na ndeni undite kamite ya 11 bara bakethero betegero lisire chejaniro kuma mwaka wa 2010 mwaka wa 2016 Minister miunda ja nthigurune Professor Jacob Kemenyi nugite bathithitio ntububu no tukoya ntubone ni ugwa bwao bwotunyo miunda lisi cheo chethero chethira turenda batu gutegera lisi iu ira chejanitwe kuma miaka kuma 2010 ya twaikirukithia katiba mwaka muthiru yani miaka 6 tuchiuria kiuria kimwe kinetumi muno ati kethe alise ziu ikija kwerua kana kwa renewed mutaratara jura buru tumirwa kana kuthingatwo jwa thingatirwe tuthithie tio no twantu betu ruwa muno ya buje muno mwaka muthiru antu amwe betu bambirije kuringe tuma muno bakiugaga risi ciao ciathira kana gitara kwithwarire yathira kenda bweru ya kaire risi cikwegwa antu bangi bativo Kemenyi nongerete bara bonde baero ithaka imachibu mandisi ka shore bara bara ofisine gitareu na ndio tinkome bakethro betunyu ithaka bikaire ukeja kwithro guonwa ero kithaka pengine ndi chibu pengine ni DC na atari na rutha rwa kukwa kithaka kiu kakikajukua ijokerio mwananchi wa kawaida na tokanda wenda kuhakikishira ntu bangi bonde kinyoke ja kwenda muda wa kuja majani kunka waegi kuringana na sheria utitunywa kira kiumba kikumbo gutunya tuwitikaniria ni ati utiujiritie sheria ira yandikithene riziu akiendelea kwariria ntu bamiru dene ofisi ya Wea Ardhi House ya Rutero Nairobi Kemenyi no wite sheria ikajoke mukondo jwayo kibara bathemerete na bakarira miunda yonthe skuru batari bantabatingi mono bareta muntu aketha kwi kithaka kibiri wakwa skuru kibiri wakwa kioro ati kikyo bageta bagwatanira antu bangi baigwira kabya biu ndendo bera antu bau ndenda kwira antu bakuthukia mono Nkoroki antu bara batura matabona miunda itutumire kabakogea wakana kwirigira na ndekioro kyao gikurutero genkune antu betu bena tabia mbaya muno muntu arita kona kithaka gitina muntu kithaka gitina nyomba akathugania githaka kikira buri utonya ku
atonyeku achie kithaka kiu hambirie kurima hambirie gwaka nyumba baba inginya batonyeku turenda kuga batige tabia ni ndugu muno. Nkiripotera wa TV kwa Mushumulizo Nairobi, Beta Boniface Mongera. Na nteto ya Boniface Mongera ne gutwakanyaga kunogoka ende mbere yabu kanthome maoni jaku jegie kiuria kiria tugukurite ko kuga hari cibitari tebatere kweja county sibati gweta national government ni Joshua Mwenda kuma akithiwondi na ko kuga Wero TV ni mendete muno na mpandikaga SMS na itiombaga kuthomwa Beta Mutembei wa keki arigitani veto thina ciao ikathira muthomi Njuki atongoria kaunti ya Tharaka Nithi ngwetekia na ndio tiwa boy no tukumba kuthoma SMS yaku ugeta kuraji tucokete na ndeto ingi. Eje ni Wero TV. Nibwega mutegeri nuntu bwa kwithirwo gwatanirite na bautwikire ndeto cia Wero thaa 3 harimi ba kaunti Embu na ndi bakaguneka nene ne mubango jora jogetithwa na mbere ni thirikari ya kaunti uja kwenderwa mbolea na makuri janthe mbolea ke jano ni thirikari ya kaunti bagwatanirite na thirikari nene na kagita karimi bambiriretie kuibangania ni maanda mwandiki otonde turuta moniki no tumenyethia. Arimi aku makaunti ya Embu rumaina ndo wa gukenerera kuona thirikari nene igwatanira thirikari ya kaunti ni mambirie muvango wa kuvesa na bataraisa ya kuvanda kimera gioku na mbei ya nthi. Na thirikari ikoretwo tunengera fertilizer kana iyo tukagura tugacoka tukanengera arimi at a price of 1800 for planting fertilizer. Twina county ithatu iria ci na e-subsidy program. E-subsidy ni kuga ukuregister na computer kana na thimu ucoke uheo voucher na thimu woka guku depot ya cereal board no kuhinya code yaku to redeem the voucher nigetha woe fertilizer. Arongera ati arimi onthe ni makora makivota kugura fertilizer eno. Koguo aria mataregistered ni mokurio mathie mone extension officers award yanyu nigetha muingirio thiini wa system iyo. We have enough fertilizer. Thirikari ni igurite 3 million bags iria iheanetwo depot kuria guothe kwina arimi mahandaga irio ihinda riri. And in our region also we have all our depots have been supplied, especially na planting fertilizer nigetha arimi othe makoro makihota gucikinyira. Aravoya arimi onthe kwiyumeria kuona kwina fertilizer mbiganu ya arimi onthe. Uria thirikari irekire this time nigetha murimira munene uria ukoragwo na hinya ndakanine murimira munini, they put a limit, marekirire limit maroiga you can buy only a maximum of 40 bags. Na riu arimi ngiono ngithia haha thi maragura ngunia 2 ngunia 3 ngunia 4 very few people you will find buying 40 bags tondu ni twi guku gwitu gutire mugunda ukinyetie eka 40, so andu aingi ni eka 5 eka 2 eka 1 kiruta kiwoguo. Koguo thirikari this time nira reduce gutire arimi ara maguraga makonia ngiri na konia 500 maximum 40 bags. That way murimi wothe wi Kenya ni ekuhota kuona fertilizer. Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki. Na kire kichunchi kieto kia muthia kia kari bantora matabithi kana kia ntobara baina mariro ntere cha matabithi baria bai mwankeni wa kaunti ya Meru na icio lo bariuga myondera bethirite bare nayo ni minoru indi bateomba kurima nonto bakwira bate kona rui. Akari baba ibaugete bakwenda irio bya utethio na nkoro kibonerwo je rwa kurima na rwa kunywa Robert Matano kire ndiunga yawe ya muthia na guturetera gicunce kia muthia kia maruru ja matabithi. Matabithi ni ntura imwe ireri mwankani wa kaunti ya Isiolo na Meru irerinde ni agitugo kio bunge kiatigane ya gumiro boriuga rungu rwa mubunge Mpuru Mtoburi wakiboruji ni njuki ya gutukiria karibanture ya matabithi. Bado tuko na mambo mingi, shida mingi tuko naye hapa. Kitu ya kwanza maji, hatuna maji. Maji ile tuliwekewa hapa na watu wa Red Cross tunashukuru ni maji ya borehole. Na mara mingi hiyo mashini huwa inaharibika. Kama saa hii tuko na wiki kama 3 hii mashini ikiwa imeharibika, hatuna maji. Huwa tunaenda huko chini kwa borehole zile watu wanalima nayo huko chini.
tunakunywa maji mbaya sana, maji mbaya inajaa, hata ukichota hivi kwa hata wadudu wanatembea nani. Lakini kwa sababu ya shida, si inabidi tu tuvumilie tukunywe. Maji ukichota ni green. Tuchoke tuinjirwe borehole. Nontukuno ikwathina ya ndui na itukwenda kwitha tukiri marima na ndui nontukio kintu kiumbikia kwitha kitutethia kuu nontutowa ni utengemea witare onthe misanda menya misanda ria yaomba kuya tukare kathira na tukaendelea kuri impara ngingiromba thirikari ya county government itungire mbwahu itwinjire dam, a very big dam, because you are in the very fertile land, virgin land. This land is very fertile. Na Kagita Konde batura kurira atongoria kenda gutigira bakumba kuthira bakinjagirwa ithima bia roji kiri turuji turatunini tumba kutha tukionekanaga itwarimi bara bageretie kumba kuthira bakiyumagiria bakoya nteri no kenda batigira bakumba kuthira bakirimaga nonto baruga matabithi ni ntura imwera jumba kuthikira wa china muthanga umunoru muno kunde ndiguruni tukilima ile mimea wakati inaanza kumea, watu wanafungulia mbuzi, ngamia inakula inakanyanga kwa sababu wako na uwezo, sisi hatuna uwezo. Na tumejaribu kupiga ripoti kuhusu mambo. Maaskari wetu wakienda hawa watatu wawili, unaona inakuwa ni shida kwa sababu wale watu ni wengi na silaha yao ni mingi na ni kubwa. Silaha yao ni kubwa kali sana. Naona hii changili ya ng'ombe. Hiyo changili ya ng'ombe ndio naturuja. Na si kabila moja, hata Samburu, hata Turkana yenyewe, hata Somali, Borana, hiyo tu. Hata Meru anasumbua tu. Miundra tenera toriani antwa mpara kwa wingi ondo kinyare ambura yura ya ondo anara ora ndoro ile inge ondo amudhara nara kwethara kwena bya kuria rene tonde ne Rwanda ro bya kuria toregia kwanda bora bange bandete itenera kwanda shionire kwanda batubirekerie gumo mbura yombo tweka byomba witaitia au byekinyanto wange ngamere ichiyere toringererwa ng'ambe pia batu ende kendo kinge zinera tukulugaira impara kwa wingi. Sisi tuiko mgonjwa ya kitu hata njaa. Hiyo ndio na kuchukua ile kitu naita adui kwa sisi. Hata watoto wetu tunashinda kusoma. Shauri ya njaa. Alafu mtu nakuja anataka ukubwa tu. Alafu safari sisi tumetocheka na hiyo bwana hiyo kitu. Kuongereka kwa karia niginto kirana bwa kariba mteri no baturaga nakyo kuthina mbere na gutuma kiriro kenda gutigira bakumba kuthira bakiongagirwa askari bara bagatigira bakumba kuthira bakibaraithagira na nkero kibombeta kuthira bakirombaga kwandikirwa askari bara beyekiwa ta KPR Tabo Kenya Police Service. Nataka kusaidia kuleta ile askari ile KPR na hii yetu tena nyingine aongeziwe. Ugangela. Ashoka tutongorie atuke kwa usi ndi kenda tumba kwa KPR. Chifu nko romberombe kayari. Kwenda chibo nyakyo nonto kuraka libaba bakomba kuthira bakiromba kabongerwe nonto badoganie chibo bakomba kuthira bakiongereka mterira no kumbe kuthokethira gipagagira chupa kikiumagira ndigira nkoromba mundu no tutambire ngo mundu eneu na laini ngira petu ni borona turukana bayuke mundu yetu kane yao uninkiromba rutwa wa thirikari nene kandombe chifu nonto no wathantu babu sibu no wathatu turukana kwa mundu yetu no twatha no watha inyabrone wete no kampera wewe uchube bako ke mundu yetu ndingenda kumuromba sivu yetu nonto ni muntu mwega aite ari nantu bawe abere kwegere nyankara tukaturite nabo tutike kuza tunando tukenda tuna amani. Chifu moja yuko Ngaramara na kuja hapa naenda na nyumba yake huko. Hakuna ile sawa sawa kabisa. Nataka chief. Mwambie tu aseme hiyo. Nataka chief. Iletwe Ugangela. Lakini sisi nataka ile yetu yenyewe. Si tu ile natoka pale lingine alafu natembelea tu. Hii chifu yenu
alafu naenda kulala manyeta yake. Tiache ikaringwa atongole bagachenjanwa na ndeni ya kithurano mwanka 2017 kariba mterete matabithi bakomba kuthura bakiringaga kura ciago endere imutongoria liko komba kuthura kithingagira kenda gutigira kuthikiria kiriro gia kariba matabithi imuthenya uri kugakia akariba matabithi bombe kuthura bagikara na thiri na bombe ta kuthura bakingagira maendeleo ta kariba tere chinge bora bomba kuthura bakitora gakunde buruni muthenya muri kauma narike na njara imbega kiria kariba matabithi Robert Matano kiripotera Weru TV kuma matabithi kaunti ya Meru. Mutageri naro imaru ya matabithi ronero itherete ruke yakwa maita ya thatu nende na riru areni ryo kare muthia twitekie antu bakethera bakiomba kono utungata ni bwega Robert Matano nontu bagutumenyithia nkuruki manto ya maruru ja antu ba matabithi na twitete na mbere akariba nterese igembe South bakagunika nene na mubango jwa thirikari nene jo wakibwa njira ya kuma nterese mawa gwita thirugaiti bone nyuma ya njira ya kwithira kimeneru anene ni okuthuka na kwangaratania mibango iria mingi ni biashara nteriu na nandi bamwe bakukatha itagaria ria wakibwa njira yu na bangi bakurimeneria Dennis Mugendi na utwande toi ni baita na kugunika kiria kari na tumiri bonthe barabara izi athirugaiti iria yumite mucini jwa maua iye na ma athiru na ntere ingi Segembe South barabara ikuthondekwo thai nyuma ya kwithirwa ithuki igitariri nene na kariba ntere izi banyamarira kumono bamwe ni bakuonania na kwariria kugwirwa kwao itare nene kuria na kweyanga raia tota free barabara ene gubwethwa engotega batu bwethiria monka na pagi engotega barabara mbere meri 5 egithira bagetha bego bwethia indi kinya kethira wakiba barabara izi athirugaiti ni gintu kia gitumi na gikiega muno kuri na kariba kuga ati no kaba kwa irua hizi ni ngono cia kamankura na matuya taura itithonde kwa buru no ka iri njira imwe ya kuromba kura takawithire kono tubo bethetie ni onto baruta ngwe no tha umere baritire bagethia bakinyire kinya thiru ko wone ni thiri bena bia genda to turinga kura tukuikinyala cha kura tubaua ni ethabo tukuile genda kura iringwa meki meri 5 na lami yuma stage ikinyara gakonene buothe tumba ko meithiri bia mbethira video ko tuketha tukabua mwaka ngimpagi tu sawa sawa ino twethira bena lengo yo tutie la uru ya ona arura ke na beta toro twekira lami onto tukura ne kra thero gaiti watu kika baire tenjire na ba sokelo bakara nguru ndibo swao uno kuba utengoro ndiera uno ntumia mieri 5 baditete ngo na batokinya inya kilomita emwe na baire thyo mwaka watu kabakinga njira nya bikibiki etombo kuluka kuringa na baba ingi bakari na tumiri barabara izi athirugaiti ni ati no kabeterete bona ketho barabara izi kari kirukuthithwa kana igekyo aramire yombe kana ni kwairua bakwairua. Dennis Mugendi, Weru TV, barabara ni athirugaiti Igembe South County ya Meru. Mutongeria wa Nthiguru Kenyatta ugite ni bakwaraniria na thirikari ya Ethiopia gutwikithia mucijwa Moyale thoko nene ya Nthiguru iucio ijire uro ugite Moyale igatwikithwa Dubai ya Nthiguru ije. Kenyatta ritere meri yerira gutirimanite na atongeria ba county ya Marsabit kire gikaro kiu Uhuru ugite gutekitumi kyatongeria kurona kuga moroto ya thirikari yo ni utigira Nthiguru iri na thiri okagite ne oka Uhuru nongerete atiwe gute muntu akwendera kiri kithurano kinini na kuria antu bonthe kuringira kampeni bakimenyaga kuri na ithurano binini. Town ya Moyale tuko na mpangilio pamoja na serikali jirani ya Ethiopia kuona ni kwa njia gani pamoja, kwa sababu sasa barabara ipo, ni kwa njia gani town ya Moyale
tutaifanya iwe Dubai yetu hapo, ambayo itaweza kuwa inafanya biashara kati ya nchi zetu mbili, na hiyo pia ni utajiri, ni rasilimali ya wakaaji wa Moyale na Marsabit kwa jumla. Si ni kweli namna hiyo? Lakini mambo haya hayatawezekana bila amani. Na ndipo mimi naendelea kusisitiza ya kwamba tafadhalini tufanye siasa zetu, tushindane. Tushindane, kushindana ni haki, ni demokrasia. Lakini tushindane kwa njia ambayo haitalete vita. Mukarekete wa kiama kia Wiper David Musila ugete guti muntu okethira ukiawa tigiti emwe kwemwe kirithurano binini bya kiama kiu migambo ire gwati mbaru ni murungamiri wa ithurano wa kiama kiu niwe Marcus Muluvi ugete ithurano byonthe bikethirwa bire bya umana weru na Musila ugete kiama kia Wiper nikio kinene ntere cia ikamba na rwiri baite batere kwethirwa na uguabo ithurano binini nuntu guti muntu kenderwa. Kongena kwa Senator wa Machakos Johnston Muthama ugete arina witikio na kiama kiu kia Wiper akiuga baraba kuga kukethirwa na tigiti emwe kwemwe ne kaba kwenda kuthukia ngwataniro ya NASA. Muthama ni amenerete ngavana wa Makueni akiuga ati kinya atechangira kiama kiu no siringi. Mimi sinjapewa tiketi ya Wiper kungangania kiti cha gavana Machakos. Niko tayari kwenda mchunjo. Wale ambao wanataka waje tufanye mchunjo pamoja. Tuko na National Election Board ya chama ambayo ni huru, ambayo ni independent, ambayo ndio itaamua baada ya mchujo ni nani ameshinda na ni nani hajashinda, na ndio yule atashinda ndiye atapewa ticket. Ndio akwati niamba hiyo. Kitu ya kwanza, hakuna ticket tumeprint mpaka sasa. Tulisema mipango ya kuprint tickets tutafanya baada ya kufunga. Na saa hii chama ni wapati amesema chama imeextend watu waendelee na kuchukua wale ambaye wanataka kusimama MCA, MPs na senators na governor waendelee na kuenda sasa kurudisha makaratasi. Ndio sasa mpaka Jumamosi. Niko watu wameanza siasa nyepesi, yani siasa ya pesa 8, na hiyo ni ile watu ambaye hawana strong following. Ndio wanakimbia wanaweka baraza na kuambia watu anumaitu tikiti ya kwa mvuko. Lakini muungano wa NASA ni vyama vinne, tutaenda msujo vyama vinne, tutachukua kiongozi mmoja yule ambaye atapigania kiti katika kila sehemu ya uwakilishi katika taifa letu la Kenya. Ndio ninawaambia kina mama na kina baba, vijana na wasichana, ndio wakati huu wa kukataa mambo ya Jubilee katakata, hata kama ni mkutano wa kubatiza watu msiende kwao. Na kire kiuria kiria tukuritie kwo kuga kwa rwabati gweta kire county potebati gukara kire thirikari nene nikenda turigiria migomo mbetaroni kitonga kuma kirogine na kwo kuga Francis Kajige kuma giaki ndagitari basoke thirikari nene yume county buru na Phineas au mbere nkwaragia na Angelo Gitonga mantu jege ugaibwa mainya twariria mantu jaria tubatere kuthithia kana mantu jaria county ibatere kuthithia na rwaria ru rugasokera kagita gati kuraja. Eje ni Wero TV.